ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Дал тамгасы. Дал тыбышынын махражы тилдин учу бир аз таңдай жакка көтөрүлгөн абалда эки жогорку тиштин үстүндөгү эттен чыгат. Дал, дал. Дал деп тамганын аталышы окуганда ды деп окуйбуз. Дал тамгасы жазылганда сөздүн үстүнө ушундай абалда жазылат. Өз абалына келгенде, сөздүн ортосуна келгенде дал тамгасы эки сүрөттө гана жазылат. Сөздүн акырында келгенде дагы окшош болот. Аракеттер менен окусак: да, ди, ду. Дал тамгасы аракеттер менен келген учурда: да, ди, ду. Да, да, ди, ди. Ду, ду. Да, ди, ди, ди. Ду, ди, ду. За, ва, да, ма, ро. Ка, да, ро. Да, фа, на. Ба, да, ро. Ба, ру, да. Дал тамгасы сүкүн менен келген учурда. Дал тамгасы сүкүн келген учурда дал бир аз калкала болот. Башкача айтканда титиреп окулат. Мисалы: أد أد ад, ид, уд, тад, яд, над, туд, юд, нуд, мад, мид, муд, мада, мида, муда. Дал тамгасы созулма үндүүлөр менен келген учурда: да, ди, ду, да, ди, ду, да, ди, ду, да, ди, ду, ю, ду, я, ду, я, ду. Дал тамгасы танвиндер менен келген учурда: дун, дин, дан. Бардун, бардин, бардан. Ядун, ядин, ядан. Мурадун, мурадин, мурадан. Муридун, муридин, муридан. Машыгу: дана, дуна, дина, дабаро, дасаро, дарина, дабаба, бада, яда, бадин, вадин, дабдаба, дамдама, ядину, юриду, ядри, юридни, акиду, арода, ародна, мидророн, урида, худун, бадрун, вадудун, баладун, валадун, самуда, абадан, амадан, кабадин, قديم دونه لقد دافق قادر رادفة القدر لبدا أمددنا أوزد أزيد أدبر أقدم أقدام أولاد أوتادا بأيدي أدراك أيدينا
إرادة دهاقا مهادا تكاد تدبير تقدير مدينة بقادر لكنود تدرك وقودها كيدهم رويدا رددناه انكدرت مهتدون توقدون أيديهم وأهديك